Welcome back and thank you for tuning in. And today is going to be another unpacking episode of an order I received from Shopee. Let's begin. Every single day, I'm gonna make something great. Alright. So, basit mahibong mo ng daghan kay order. Kani siya is dili lang ni siya para ako. It's actually sa office ni siya nga items. Duga na kanina mo giplano and we just had the opportunity to buy this item kay barato ra kayo siya sa Shopee. Naasa 189 pesos ang iyang amount and based on the reviews nindot sad siya og reviews naato siya na usa ka item niya nga more than 10,000 the same product but just different color na ay more than 10,000 reviews and nasa 4.8 yung reviews. So considering the number of buyers kanihatag og feedback, so I would say nga nindot jud siya quality nga item based sa iyang price. So we're going to find out if we will have the same experience aning order. So I'm still cutting through. Nahinayan ako kay aron dili damay ang akong gi-order. So na-open na siya. Actually, these are hoodie jackets nga gamiton ako sa namo sa opisina. So medyo matilit siya. So each akong i-order ani is 12 ka buok, but ang ingon sa seller is in one parcel kay upat lang masud. So I ordered 3 times and what we ordered is navy blue kay common naman ang black. So I'm still pulling this out kay medyo coat siya pagka butang. So muna siya. So gi-bind gyud niya og tarong to secure the item. And of course hinahinayan sad na tuog open kay para dili ma-damage.